Maya pa sisilim po kaya kayungan, at yuta na po king Miyerkules Santo ning Malialdo. Para king kapasalamatan daring kapatid tamo king San Antonio de Padua, Chapel Margot Community, Charismatic Group, Couples of Christ, Senior Choir, Lito and Lori Safanta. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytanang Martin Manalili, Ener Permites, Lourdes Carlos David. Para king personal kayadwanan ng John Ray, Michelle, and Davina Abalos, Edgardo and Beth Palo, Lynette Nucum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokinko. Para king malagwang kapaldanan ng Emil Maniago, Nicanor Cruz, Atoy Bustos, Maylin Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Maria Regina Dizon, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pat Ahos, Expedita Panisha. Para king alanganggang kapainawan ning kaladwa ng Father Lamberto Passion, Adelaida Mandap Manalansan, Robin Bong Nepomuceno, Antonio Aizon, Alberto de Guzman, Joshua Gabriel Makasayet, Jesus Balidio, Daisy Razon Di Mabuyo, Maria Monica Bata, Enemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisco Hipolito, ating sablam kaladwa king purgatorio. Talakat tamo po't makiabit ang magkanta king dalit na pamuklat.
Kinagyuningig pa, paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ngayon Ginoo, manatili kaya kayong At kaya ko antimorin. may pasisirin po. Pasisilin. Kaya katang Miyerkules Misa, king panaunin kaya katamong tama na langin, king karansan ng ning Ginoo. Isalining Judas Jesus at pigkalo nune. Dapat ang yang antikasakit iti sindu ng Jesus yung dapat ng daptan. Yan tang benging pigkalo nune, pingwaning tinape at pepasalamat siya kaya binyaning tinape at piraso na. Itire nga mano po tang tingkaya tang Santa Misa, mika consecration kayang katawan at daya. Kapatid, eta sana masisira lo, o tangita mismo, panandaman tamong piktak silang nakataring aliwa. O pisali na katang mabir, kayang kalalang pamagsalita. Ita mo man sana mangyatang kapatawaran, o tang madalas o neng kahit, agagawa tamo po iti. Itangan po, magkumpisal po. Ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay, panigapuko kang Santa Maria, Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa kinutang. King Diyos, ang may payang tutu, pakaluluan ng katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, at tangan sana, king biye, ananganga. Amen. Manalangin tamo. Ganakantala po, rin buritang ipanalangin, hindi katang intensyon, kikatang Santa Misa. May paming mayupaya, king kaligtasan na kaya kang belangkas, ing anak mong Yesus, tinggap na ing krus, at niligtas na kami, king upaya, ning kasalang. Ngeni, mirakayana na kami naman sana, king ligaya, ning kayang pamanyub, huling mabibiyaya at magari kang bemo ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaias. Tiro na ako ning Diyos, nung nano ing sukat kong sabyan, bang apas nangan pula, ring mibabayat na. Dirinan na akong sikanan, balang abak, ban itang turo na kako, kakong pakiramdaman. Dininan na akong pamanalastas ning Ginong Diyos, at kulinaban o ginulot king Ginoo. Inarap ke ingulot ko, karetang mamatbat kako. Kula sebatan, inyang ininsultuda ko, inyang sepulyot da ing balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapat, ing insultura, enako ananu balang. Uling ing Ginong Diyos, yang kako babye kasaupan. Siniknangan ko ing loob ko, ban api batakula. Balo ko, ing Emil ako, ing kakong dangalan. Uling ing Diyos,
malapit ya, at patunayan na king alakong pamikasal. Ating masikanalo, bisang magdalom ka na ako, paborenyong munta kami, king Osgado. Papusan yung ka rin, misampang demanda. Ing Ginong Diyos, yaing mismong magdepensa ka na ako. Ninong yeni ing makapatune, king mi kasala ko, amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ngari kong ngaliwang tao, karing kapatad ko, antikong dayuan, karing kayabe ako king bale. Tiktak karagol, ing pamagmalasakit ko king bale mo. Bala mo, api ami kakaluko king puso ko. Ing pamaglibak da ka, kanako digpa. Maninsultura kako, mispaking salo ko. Tutukong ala ng akarapat, kalungkutan ingatyo kako. Manintun kong dumami kanako, dapat ala metong man. Mamatula kako, ala kong atagpan. Inyang danupan ko, lason ing karelang dinwang. Inyang mawo ko, ing binyera, inuman amaslam. Lagyo ning Ginoo, king kanta ako yang puryan, parangalan ke at pasalamatan. Panakit ding megipit kaniti, tumulala, at ding king Diyos, sasamba, ipasiplangan ka. Ding atyo, king pamangailangan, at enalalakuan, detang kaluguran na, aatyo king sukulan. Talakad, parangalan tayo puwing maya pabalita.
Pugayan tayo ingkya katang ari, yang bukod pepakit pakalulu para karing kya katang kasalanan. Inayat na moya keka, Inong Jesus, Inong Jesus. Inong Jesus, Inong Jesus. Inginu manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timorin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kanito, ing metong kareng 12, itang milagwang Judas Iscariote, may kikitya karing pamuntok daring pari, nga nang kinutang karela, nanong ibiyeyo kanako nung saupanda kayong makarakap kang Jesus. Bayaranan deng at lungpulong sa laping pilak. Manibat kanita, menintun neng oportunidad di Judas, bang apagtak sila ni Jesus. King mumuna ng aldoning pesta ning tinapeng alang lebadura, linapit la ring alagad ng Jesus at ngarang kinutang. Nukarin mo buring isadya ing para keka ing apunan na ning pamaglagpus. Nga nang meki bat karela, puntalan niya iting metong ataw king syudad at sabyan nyo kaya, ing maestro sa sabyana ing oras ko miras na. Buri kong pagselebran ing pamaglagpus king balemu at kayabe ring alagad ko. Depat daring alagad ing pinabilin ng Jesus karela at si Jara ing apunan para king pamaglagpus. Inyang mebengina, linuklok yang menga ni Jesus akasulo daring 12. Nga ng Jesus kabang mamapun la. Ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, pagtaksila na ko ning metong kaya kayo. May balisala loob ding alagad kanitang sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela kitang na, Ginoo, ako, may kibat si Jesus, ing mitiltil king tinape na king pinggan abe ko, ita ya ing magtaksil kanako. Arapan na ning anak ning tao ing kamatayana, anti mo ing sasabihan ding kasulatan, dapat makalunos na itang taong maging kasangkapan na ning pamagtaksil king anak ning tao. Mayapang ene, ni bayit. Kanita Judas, ing magtaksil kang Jesus, migsalitayo, ako galang ing amanwan mo, maestro. May kibat si Jesus, ika na mismo ing sinabi. Kaluguran kong kapatid, ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Ginong Jesus, Ginong Jesus. Good evening po sa ating lahat. Pwede pong pakigreet with smile ang katabi natin. Good evening, kapatid. Mig-umpisa na ing pang Sunday, lalong-lalo na ing Lunes Santo, ing Martes Santo, ampo ing Ngeningaldo, Miyerkules Santo. Nung apapansinan nyo, ating metong alagyo, ing panema sa sambit, karing ebanghelyong milabas, antinangening aldo ngayti. Nino ito? Ilalaye po? Judas, alangaliwa, nune ing lagyong Judas. Aside from the name of our Lord Jesus, who is supposed to be the center of our Holy Week celebrations,
the story of a betrayal, Judas is noticeable. You have heard it last Monday and yesterday, and today, our Lord Jesus even expressed his regret, saying, it would be better for him if he had never been born. Mayapang ing tao ngay ni, ene mebayit ketiking yatu. Judas is the most tragic character in the Bible, I believe. But why did the church include his constantly in our readings and the holiest days of our lives? Holy Week po. For one thing, maybe because nobody likes the name of Judas. Sino po ang may pangalang Judas dito, magtaas ng kamay? Napaburiya po yung akalagyo Judas? Ino pong bisang may kalagyong Judas kene, magtaas siyang gamat. Sigurado ko, hala, I've been a deacon for almost 4 months, and I have not baptized any single child with that name, Judas or Judas. Even in St. Jude po, Tadeus Village, madalang o konti lang ang may pangalang Jude, but not Judas. The Holy Mother Church and our teachers in faith constantly includes Judas in our readings so that we can truly reflect deeply on the passion of our Lord Jesus Christ, so that we can feel the pain of Jesus when he suffered and died for our sins, so that we can see and how we constantly betray our Lord and our neighbor as well. The passion of our Lord Jesus Christ, which we reflect these holy days, is usually depicted and imagined in terms of the physical and bodily pain that our Lord Jesus had to endure. Nanula po rito, the scourging at the pillar, the crowning with thorns, the carrying of his cross, the crucifixion and nailing on the cross, the piercing of Jesus' side king kayang katalindikingan. If you have watched The Passion of the Christ by Mel Gibson po, you will see and feel there an exceedingly vivid and an extremely graphic representation of the painful and excruciating bodily torment of our Lord Jesus Christ. But there is more to bodily pain in the Passion of the Christ. Perhaps more agonizing to Jesus is the thought that one of his closest friends, one with whom he shared the meal, had betrayed him. Nino po ing migtaksil kang Jesus? Kilala niya po. Nanya po lagyo. Judas. Pakilawayo po rin kasiping yo. At si Judas, king siping do. Sige po, laway niya po. Alayo po. Question. Ano po ang pwedeng maranasan at maramdaman because of the pain of betrayal that Jesus suffered from his friend Judas? Jesus, when he was betrayed, it did not break his bones and skin, but it definitely punctured his spirit. The thought that his friend Judas sold him for 30 pieces coined of silver weighed much more heavily than a wooden cross that Jesus carries. The wounds on Jesus' body will heal. The scars will eventually disappear, but the wounds of betrayal can be forever. Tuto naman po, ing sugat, kakayap yo. Dapat ing kataksilan po tang megawane, king kaparatamo, masakit na ing kalingwan, masakit na ing ilako. Ayon po sa aking nabasa, na ang kataksilan o pagtataksil ay napakasakit o ito ay magiging sanhi ng pagkamatay o kamatayan. Nakamamatay in the sense na mamatay ang pagsasama o samahan
namamatay ang pagtitiwala na nabuo. Namamatay ang matibay na relasyon. That is why betrayal is fatal and deadly. Well, it is because it goes against the very fundamental conviction that we assume when we decide to enter into a relationship. We assume trust, confidence, and faith in each and every one. Betrayal, tandaan tamo po, is deadly because it goes against the very disposition we hold dear in any relationship. Trust and confidence and faith. I remember po, aga nakake po yung meto nga istorya, mekad balo yun rin po ini. Inya po kanong Yesu Kristo, menikya po king banwa, ikit ne po ing kayang igpa at akayabe ne. Ingigpa na po, tinggap ne po at pinuri. Nga na makanyan, Ginoo o Jesus, nano ing pekamasakit diling delanan mo. Nga na ning igpa kaya. Baluyo po, tatang nga na. The hardest part is the kiss, Father, the kiss. After a long pause, ingi tata, sinabi na king kayang anak, Jesus, tutoy ta, ing uma. Mikeni ka, lumapit ka, kaulanda ka. The hardest was the kiss of betrayal because it turned everything upside down. Ang halik na dapat ay simbolo ng pagmamahal o pag-ibig and intimacy turned upside down by Judas' betrayal. Kung baga, ang halik ni Judas ay naging simbolo ng pagtataksil o kataksilan. Naging simbolo ng pagka-hindi matapat. It became the symbol of treason, enmity, hostility, and hate. Kung atin pong papansinin, mga kapatid, pwede na lamang ituro ni Judas si Jesus. Pero hindi. Mas pinili niya ang halikan o bigyan ng tanda ang paghuli kay Kristo sa pamamagitan ng halik. And indeed, my dear friends, the kiss was the hardest part that Jesus experienced in his life. From the symbol of love, it became sign of betrayal today. Woe to you, the man, the Son of Man is betrayed. It would be better from that man if he had never been born. Tuto naman, makantapin siguro, ing sabyan tamo, nung ikatamongan, pigtaksilan da katamo. Ang pagtataksil o kataksilan ay isa sa pinakamahapding pwede nating maranasan o pwedeng maranasan ng isang tao. Naranasan nyo na po bang masaktan at sinaktan ng mga minamahal nyo? Magtaas po ng kamay ang mga nasaktan na at sinaktan dito. Sino po? Wala po ngatang may nasakit kini, pauli nin lugod, pauli ning pamikaluguran, nino po yung penamdaman na ing sakit o kaplas na ning pemagtaksilane ning kayang kakaluguran. May katuto, ikatangan po yung pakipatamo, awa, tuto, masakit at maplas, ing pagtaksilana ka ning kekang kakaluguran o ning kekang kapamilya. Yes, it is painful and I know no one wants to experience that pain of betrayal. Yes, yet we know in the story of the Passion of the Lord, si Yesu Kristo mismo, niyakap niya at pinaintulutan niya na siya mismo ay mahalikan ng kanyang kaibigan na nagtaksil sa kanya. Jesus accepted that painful experience and eventually this will lead to his suffering and humiliating death on the cross. My dearly beloved friends, one common complaint we share at times is that life is unfair. Totoo po ita? Nang kayo po magreklamo tamo sa sabihan tamo,
Ingbie bala mo eya patas tutupoy ta? Yes or no? Yes. May panahon na kung saan ang ating mga ginagawa ay nami-misunderstood ng iba. O kaya naman, ang mga magaganda at mabubuti nating intensyon ay kine-question ng iba. Even by the people close and dear to us. Totoo po ba yon? Yes or no? Yes. Of course, the answer is definitely yes. Halimbawa po, you work hard for the good and welfare of your family, and yet your in-laws and relatives do not even appreciate and understand what you do. And worse, your spouse casts doubts on every action you take. Kaplas ampong kasakit na po nita. And one thing we will ask and tell to ourselves, life is so unfair. Nagiging mabuti kang magulang, kaso kahit anong paalala at pangangaral mo sa mga anak mo, sila pa rin ay hindi nagbabago sa tigas ng kanilang ulo. Para bagang lahat ng sakripisyo mo at ginagawa mo, baliwala lang sa kanila. And then, we will tell ourselves, life is so unfair. You make extraordinary effort to do a job in the office and tried so hard to be helpful to your co-workers, only to be accused of being sip-sip to your boss, o kaya naman sasabihin, inspiring ka sa promotion at wala kang kakonte-kontento. And worse, madalas, nagiging biktima tayo ng injustice. People judge us on the scraps of information, fake news on social media, and falsely accused of something else mistake. And so we cry and say, life is so unfair. Nagtatrabaho naman ako ng maayos, and yet, pakiramdam ko, nobody appreciates me. Worse, pagdududahan ka pa at pag-iisipan ka pa ng mali ng iba. And then, we will tell ourselves, life is so unfair. You tried so hard to be good in whatever you do, only to be misunderstood. It is not really fair. Tandaan ng tamo po, it seems that it is even useless and futile to expect that justice will always be done in this world and that people always get what they deserve. Alam naman po natin na tayo ay nakatira sa mundo na hindi perpekto, kasama ng mga hindi ring perpektong tao na kung saan ang kanilang pakikitungo sa iba at sa atin hindi rin perpekto kadalasan. We never really expect to be completely understood and appreciated by the people around us. Remember this, my dear friends. Few people will only try, perhaps, to see our good intentions and our good motives in life. The passion and death of our Lord Jesus is a good case in point. Kayap ang pongganakanan na ning Diyos, uling iya mismo at inyang masanting intensyon, masanting motibasyon, bang kanita luguran ding kaparang tao ang po ring kayang kasalang. Yet, he was betrayed by Judas. He was denied by Peter. He was abandoned by his disciples. He was persecuted by the authorities. He was condemned to death by many, and he died a very humiliating death on the cross. Life is so unfair. The first reading po from the prophet Isaiah serves as a fitting conclusion to our Lenten observances. The prophet Isaiah encourages us, however, not to despair, not to lose heart, not to feel down, not to lose hope. Uling nga na, he who vindicates me is near. Our only hope
for vindication is God, who understands us completely and loves us unconditionally. Kalugura na katamo at antindya na katamo, inyapin pedala at binyene ing kayang kabubugtungan ay anak. Bangka nito, ipagkaluban tamong biye, alanangga. Inya ing tunay pag-asa, yapin, Yesu Kristo kay katamong kayabe, amaglakbe, king biya kabanalan, ampong kasalpantayanan. Inya sana, ganakan tamo, at pibulayan tamo, ing kayang pamaylasa, ing kayang kamatayan, at ang pika-importanteng dili, ing kayang pamanyubling medye. Yes, our Lord Jesus was betrayed, denied, and abandoned. He suffered and died, but He rose again from the dead. Death will not extinguish everything He stood for. His resurrection is our very hope, especially in this journey of faith and renewal. Remember this, my dear friends. There is life, there is faith, there is hope beyond betrayals, denials, and abandonments. There is life beyond our sufferings. At impong sumangid na rin kaya katamong kasakitan, sumangid na rin kaya katamong pagdalanan, sumangid na rin taong manyira ampong magtaksil kaya katamo. Life can still be meaningful. Even many times we said or we say life is unfair. Because we have God who is very near us. We have God who journeys with us. We have God who is close to us to give us faith and hope as we face the difficulties of this world. Ngayon pong oras na ito, niyayaya ko po kayong magnilay at magdasal, lalong-lalo na sa personal na relasyon ninyo sa Diyos. We can be vindicated by God if we remain alert, remain in His mission, and appreciate His loving presence within us. Sabi nga ni Jesus na ating Panginoon, I will be with you always. So in prayer and meditation, continue to work on your personal relationship with God. God is very near. God is very close, closer than anyone else can be. Thank Him always for His real presence in our midst and in our life. Kung ikaw ay inuhusgahan at di na iintindihan, kung ikaw ay nagdurusa, nasasaktan at nahihirapan sa buhay, allow God to journey with you. Allow God to be your hope. Stop expecting something from an imperfect world and imperfect people. Tanging ang Diyos lang ang may alam ng nilalaman ng ating puso. Tanging Diyos lang ang tunay na nagmamahal at makakakita ng kabutihan sa ating pagkatao. Noong namatay at napako si Jesus sa krus, ipinagkatiwala niya ang buong niyang sarili sa kanyang Ama sa langit. Sabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. God is His final vindication, and ultimately, God is ours also. God is His very hope, and so He is ours hope also in this life's journey. At bilang panghuli po, do you realize and ask yourself, what if Judas asked for forgiveness? Perhaps Jesus will instantly forgive him, even he is a sinner, even he betrayed Jesus, even he is the cause of his suffering and death. Why? Because Jesus journeys with him. Jesus knows him very well, and Jesus loves him. Kailangan lang ay tanggapin ni Judas sa kanyang sarili ang kanyang pagkakamali. Pero, at the end, hindi niya ginawa
hindi siya humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ngayon po mga minamahal kong kapatid, question, ilang sakramento meron tayo na nagbibigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Ilan po? Ilan po? Yung iba po siguro sa atin, sasabihin, isa lang po, among. Kung ating titignan, mga minamahal kong kapatid, ang alam kasi natin, isa lang ang sakramentong nagpapatawad. Ano ito? Kumpisal o sakramento ng kumpisal. At syempre, sa kumpisal, ang papatawarin, yun lang ang mga umaamin. Mga minamahal kong kapatid, huwag nating kakalimutan ang isa pa sa mga sakramentong nagpapatawad. Ito ang sakramento ng misa na ating ginaganap ngayon. Mamaya, pakinggan ninyo po ang sasabihin ni Father Deo sa consecration. Sa po English siya po ini. Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. My dearly beloved friends, those words are not just a simple words from the Roman Missal, but they are words of God, Jesus Himself, who is present in this Eucharistic celebration. He gives us the assurance for the forgiveness of our sins. That words of Jesus bring truth, life, hope, and freedom to all of us, especially from any kind of corruption, from any kind of temptation, and from any kind of sin. All we have to do, my dear friends, is to believe in the words of our Lord Jesus. At baka nito, mas mipatawaran ta pa, lumapit tamo kaya, at manyad tamong kapatawaran. Palyari tamo pong pakisabi o pakisabianan din kasiping tamo, kapatid, humingi ka na ng kapatawaran sa Diyos. Sige po, ikayo. Upang ang kasalanan ay mapatawad, ang pagkabubo ng dugo ni Kristo ay para sa kaipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya huwag kayong mag-iisip na kumpisal lang ang sakramentong nagpapatawad. Ang misa ay ang pangunahing sakramentong nagpapatawad at tumutulong sa atin upang maging malaya, upang sa ganon, makiisa tayo at makasunod tayo sa paglalakbay natin sa pinagkatiwalang misyon ni Jesus sa buhay natin. Sabi nga po nila, sa panahon natin ngayon, maraming pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo nakakapagkumpisal. At alam ko po, marami sa inyo ay parang mabigat ang loob at hindi na nakapagkumpisal ngayong Kwaresma, ngayong Holy Week. Meron nga tayong mga kababayan na nawalan na ng buhay at hindi na nakapagkumpisal. Mga kapatid, sabi nga ni Pope Francis, sapat na raw sa panahong ito na abnormal ang magsisi at mangumpisal ng diretsyo sa Diyos at naisin ng lubos ang pagpapatawad, habag at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, the good news, ang good news ko sa inyong lahat, sa bawat misa, niyayaya rin tayong magpakumbaba, magsisi, lumapit, umamin sa Diyos sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Dahil ito ang magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin natin sa kasalanan at sa bigat na ating nararanasan at dinaranas ngayong oras na ito. Tanong, meron bang kapatawaran sa misa? Sagot? Opo. Oo naman po, meron pong kapatawaran sa misa. Sa pamagitan ng katawan at dugo ni Kristo, siya ang umako sa parusang dapat sanay sa atin. Siya ang umako sa pagdurusa, bunga ng pagkakasala natin. Kaya naman kapatid, matatanggap mo pa rin ang Eukaristiya, ang kapatawaran
na hinahangad natin sa Diyos dahil ang Diyos na pinakilala at pinaranas ni Jesucristo ay Diyos na walang sukat ang habag, walang sukat ang awa, walang sukat ang pagmamahal, at pinakaimportante sa lahat, walang sukat ang kanyang pagpapatawad. Bilang panghuli po, halina sa oras na ito at sa pagkakataong ito, sabay-sabay nating buksan ang ating puso, ang ating sarili, aminin sa Diyos ang ating kahinaan, aminin sa Diyos ang ating mga kasalanan, at humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya upang tanggapin din natin sa Diyos ang umaapaw niyang awa, umaapaw niyang habag, umahapaw niyang pagmamahal, at lalong-lalo na ang kaligtasan na ating inahangad, na ating inaasam sa buhay natin ngayon at magpa-kailanman. Amen. Talakad tama po. King lagyuning kayang pamaylas, manigaputa mo king Ginong Jesus, bang pakiramdamana, ing kaya katamong panalangin. Kabang nga tamong sasabi, ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Ulitan tayo po. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Manalangin ka keng Getsemani at ni Pawas Daya. Para ka rin Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Deka panda ka anting beto nga kriminal. Para ka rin alang kasalanan na mesukol at emidinan katuliran. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Diklat ming pasboling paraiso, king mayap amapanako. Para ka rin palpikasalang manigapo, king kaya kang kapatawaran. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Tinawon ming kaladwa mo karinggamat ng ipam. Para kaniting komunidad, amanalig kaya ka. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Ngeni adwanta mo ing sariritaang kapagnasan. Ginong Jesus, bisaking manatili siping mo at talakad lele ning kekang krus. Ituro mo keng mikateta ganbang misanayaldo. Matanggap kami king kekang kayarian manggaman king alananga. Amen. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Manalangin kayo kapatid, bandet ng iatang daon, matanggap lara pa rin Diyos, sikpang may payan tutup. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katayin kasaplala ng mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, tanggapan mula reting ain, yampang mikeka, kabang pagmasusyan miya itang misteryo ng pamaylasa at kamatayan ni kaya kang anak. Mira kaya na nakemen sana, kingalanganga ng pigtagumpen, na para kay kami, uling ginumi, manggaman kingalang angga, Amen. ing gino, manatili kay kayo nga, At kaya ko ang yat timorin, nayo rin puso yu. makayat na no king gino. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parate, numan ka rin o ikpa. Diyos nga langang at lubos may paya, kapamlatan ng Aso-Kristong ginami. Miyayaninag ya kaya kami ing kayang pamaylasa at pamanyubling me. Mayarig ya ing dewakan, kapamalatan na ning kayang matkatapatan at kaganakamong pigaganakan kay pamanyubli ng mebiya ketiking yato. Inyang ikami kinabus na kami. Kapamlatan ng Kristo, ringangel kim banwa, yampang daing karelang palalangin, ning pamanyamba, kabang alalang kupas magsaya king harapan mo. Miyanib sana ing siwala mi king karela, king matagumpedang dalit ning kapurian at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikang panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampo mi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan na daya ni ginaming Jesucristo. Bayami daang kusang lug. Bayami daon kusang lup king pamalasan panakamatayang, king waning tinapet pepasalamat sa keka. Piraso na at binyane ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan, ami daon para kayo. Makanyan mo naman kay ba ng apunan king waning kalis. Pasibayin pe pasalamat kay ka.
Binyaning kalis ka rin kayo disipulos nga na tanggapan ni iti ikongan minumko kan iti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo at alanganggang tipa na mibubu para kay kayo at para ring sablang tao ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, inubig mo, ikamatayan mi, ingmamasubli mo, Pepper, sisibli mo, Ginong Jesus, tatang ko, Ginong Jesus, tatang ko. Niyang imigaganakan mi o ikpa, kamatayan pa manyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi keka, tinapen imbiyat kalis ng karigtasan. Lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king ataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpa, isang iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya keng lugut kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding sablang diakono, magpari, at ding hanggang malugod na susuyo, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming pisambad, king kaya kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula ng banding kapatad ming pepaynaon at maninayang subling miye, at ding sablang miyangu abie, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magamit kimbie alanganga, ban kayawe ng Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol, at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Maustaging Josik pa, king amanong tiro ng Isus kay kata.
Kabus mo kami Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, para ti kami kabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kami talapangabos. Uling kaya kayong kayaryan, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alananggo. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunel lawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan may ang pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang may bibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ko ang timorin. Ang ting mikakapatad kang Kristo, iyagpang tayong waganing kapayapan king metong at metong, kapayapan po kaya katamangan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami kapayapan. Niyong kordero ng Diyos, niyo Jesus, milalako king kasalanan ng yato, nuan la, mayaos, king apuna ng kordero.
Kakadama po. Manalangin tamo. O lubos may payang Diyos, ing Kristiya, papasyagda, ing kamatayan, kaya kang anak. Palabungan ni sana, ing kaya kami kasalpandayanan, king pamagligtas ng upaya. At pasik na nga na kami naman sana, king kaya kaming kapanaligan, king biye, ipangako na. Itiadwan mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Dakal pong salamat ka rin kaya beta mong sinap king kakatang Santa Misa, ngayon Miyerkules. Yung kakatamong main sponsors, ding San Antonio de Padua, Margot, palakpakan talapot pasalamatan. Ding taga Purok 3, 4, 5 at 6, ang Foreign Couples for Christ, palakpakan talapot. Talapot salamat. At yung kakatamo pong Reverendo, Diakonong Menaral kakatamo, taga Lubao ya po, San Agustin, Lubao. At inya po may itong Bapang Pari, lagyo na Sotero Yutok, Soti. At kakatamong may naral Reverend John Henry Sarmiento Yutok. Palakpakan tayo po yan. Apat la po may kakapatad di among John at tatang na kalagyo ni Henry. Po mama na Nerissa. May bay siya po November 21, 1998. Di kayo na pong balang mag-compute pilanin ba no? Pero ma-ordain niya po July 1, 9 in the morning. Karin po keng San Agustin, Lubao. Ating masanting ka rin, ating niya pa pong kaklase. Kaya bene kayong parokya. San Agustin, Lubao yan po. So, potang ordinasyon da, aduala po. Kayang badua ngayon ni, anam la rin kaya katamong diakonong maging pari. At lula po rin, maging bisita tayo ng Lunes, Martes, Merkulis. Yung lagyo na po nitang kaya benang ma-ordain. Yung kalagyo na po, Clark, Reverend Clark Kibuloy. Opo, kamag-anak niya yata Kibuloy, uling Lubao yan naman. Pero bapa na bapa. Pero, magpari yan yung paunakan. So, malapas, lakpakan tayo po. Pasalamatan niya pong rep. Makadistino ya po, yung John King Shrine, ng Apo Shrine. Kaya bene ka rin ni Reverend Harold, itang menaral kaya katam niya tang Lunes na po. So, bendisyonan da kayo po. Pasibay, dakal salamat. Makamal, dakal salamat. Karang kaya katang choir, karang may masa. Ang pong may mag-serve. Sinaw. Karang nights. Taga Margot Lapuden, niya liwala pang sutana da. Karang aluway, karang kakakete na po. Bendisyonan da kayo po. Ay, bukas po. Atin tamong Dakit Cordero, alas 3 media, kaya tayo po, karayang nogoy, malapit. Lumipat ko muna ba ako, dalan. Magsanta na po yung kakatamong misa ng tauling apunan. At karin na po mawas na imbitis na rin apostoles. Then kakatamong apostoles, ang dating nights. May kisawa na rin aluwa, dahil aluwa, 20 tala pa, pero labilang adwa, na dating susuyo, kaya sabad mo naman, pikat tala po. At kay na po nita, bandang alas 6, may ka-visita iglesia. At balang oras, ating pong makaisign kaya katamong magbihilya. Pakibaluan niya po itang assignment yun bilang organisasyon ng Pond Chapel na po. Banta, milala ko mag-vigil o magbante. Yung kaya katasantissimo. Po, tano karakal deng bibisita ka ba tagasapang bato? Wala. Okay nga tang parokya na po. Manatili tapo. Nung pwede mo naman. Yang metong mo mga oras sa anong Ginoo. Ing Ginoo, manatili kaya kayungan. At kaya ko, antimorin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong familia. Ang po rin kaya kayong kaluguran. Kilag yun, naningig pa. Paringanak. Parimbalan ng Espiritu. Amen. Ing misa mayari ne, umen ako king kapayapan, bang suywan at luguran, ing apong Ginoo. Salamat, King Diyos.